Assalamu alaikum көрермандар. Biz bugün 26 dekabr 2024 жыл Карагамышка мына бул жылас менен, УАЗ менен саякатка жөнөдүк достор менен. Кышында бир саякатта коелуш деп. Ана жигиттин гүлдөр. Assalamu alaikum. Ya kaç ne ödün orayı? Interview kaç? Erkin kaç ne ödün ya? Interview. Ödülüp. Karagamışka. Ne görüyorsun Karagamışka? Kışında. Biz zapravkaya to'xtadik. Hozir Novola benzinni quyat. Novola haydaydi. Жылас ko'lga chiqib boradi buyursa. Joldu sürüp koyalım mı? Maşınlar var orada. Minteken Astana'nın ötet jol. Бұл жерде кіші көл көп болған. Азар жоқ. Мына туғандар. 26 декабрда Қарағамыш Шарқатмасының жанындағы торпу жолы. Buyursa hazır. Bizim bir havuzda bir septi salıp anan gayra kölge çıkıyoruz. Minteke. Tak, Erkin bay. Sezimler qanday, sezimler? Sezimler böyle. İşte siz belirleyin. Aldına salgır bırak ola bir nese. Летний балон жігіттер. Шөге үшін келіп қалдық. Сәпті салдық мына, бұл жаққа кетеміз. Мына нәсіп болса. Мен тартыс келді. Болмайды, ондай тартыс келді. Жіпмен бір-біріне тартысы. Бұйырса түсіп кетті ауыз. Dur. Buradan çıkmaydı bile. Buradan pakete temiyor. Yok, bırak. Kölge geldik. Mına buyursa 1 saatin içinde Ayıl'dan Karagamış Kölü'ne çıkıp gelip kaldık. Bolğon, ана жака geçen geldi. Maşına.
Ал эми бул жакта кар көп экен. Каракамыш көлү. Üstü muz. Muz тоңуп турат мына тарабында. Бирок тарабы агын жер тоңбоптур. Мына кышында ушундай болуп суу азайып калат. Тас. Каракамыш жигиттер. Muz. Nerede? Тугандар, келип калдык буюрса. Барпы, кандай досум? Назар, көлдүн үстүндө эмне кылып жүрөсүң не? Муз бекен я? Охо. Кырс дейт го я. Бул балам не кылып атат? Сена койду союп, шашлык кылган атасыңарбы? Boş. Ана, жигиттер. Arka Türk'ün gereği ne? Markın sındı olan. Каракамыш. Интегет. Айран, сүт. Ну, аксын насели. Bu кофе аксын. Giymiyor kurtan giymiyor. Çok var. Ketчуп. Pot çıkartılan canlı var. Lan koydun şaşlık Elem bu Каракамыш. Кофеден салдың мына Назар нека? Yok hazır. Кофе салынды, а? Kofe salındı. Кофе салынды. Мына кофенин жарымы салынды. Чай кайнады кыял. Çay kaynadı. Буюрса кофе менен аселди аралаштырып. Мына балдар жутчат э. Өзгөндөн жаңы бир конок келип калган экен, ошону алып келип ушунчабыз тейлеп атабыз. Мына туугандар, өзгөнтөр көрүп аткандар болсо, мына келе лайк, бир лайк. Аксуу маселе. Бардык жерде даамдуу. О бале. Каракамыштын үстүндө шашлык жеп атабыз. Эй, туугандар, пяз келди. Маринадты өлтүрүп. О. Бир светка тартып салат кезине, бисти. Общий. Атышкан жери бар, фият ал. Каракамыш. Muz. Орунуп жүрөт. Кесен ошол болот депти. Көл дегенде чай өтпөй койду. Жука жерден өтүп келип, калын жеке келип кайрылды. Бапке. Барпы досум, барпы. Шакатманын үстү ушул жер. Изден убас. Барпын убас деген. Эрмек. Досум кандай эс алуу кандай болду? Ау.